wamanye mwiza ibiganiro gusubizwa na Pontilia yose mu majambo y'Imana tuhagaze ku iteme tuvuga ngo kumwe n'ufite inkota ikarishe. Amen. Ijambo ry'Imana zabita cha Yesuwa cyawo cya gatanu mu 13:14-15 ndetse na 6:12 so muzina Yesu Kristo twegita maze Yesuwa arafiye ariko ageze warakanura amaso abona umuntu imbere yiwe yasokoye inkota ayifashe mu ntoke. Yesuwa aramwegera aramubaza ati mbega uri mu ruhande rwacu cyangwa uri ruhande rw'abasi bacu? Aramwishyura ati kaye ari bukizanye ubu nuko umugabisha w'ingabo z'uhoraho. Maze Yesuwa arafukama arunama amuha icubahiro aramubaza ati mugenzi kiyewe umusavyi wawe none ico ugomba kumbara n'iki? Nuko umugabisha ingabo z'uhoraho yishura Yesuwa ati ku inkweto zawe ibirenge vyawe kuko ahantu hagaze arahera. Nuko Yesuwa abigenza bityo. Amen. Gatandatu avuga ngo mu wa mbere ngo kandi abye ko bari bugaragiye bashagaje kubwo gutinya Abisirayeli ntawarenga irembo kandi ntawashika imbere. Uhoraho Yesuwa ati raba uyu munsi raba ngabuye iriko mu maboko yawe wo n'umwami waho n'abahizi baho bishira. Amen. Imana nawe isashimwe urimo nawe asitikarishe. Amen. Ijambo cyoganira ko twumva amakuru y'umugabisha amakuru witwa Yesuwa yari yahawe misiyo gushika Abisirayeli gucisiza no shikarani ko Mose yari yapfuye Imana yatwaye ubwo bashika nayo mandishimye cyane rwose. Yesuwa rero aragenda baca mu Kanani Yorodani barajebuka bagatera Yeriko. Rero ikibara bwa kabiri Yeriko hari isagara kinika cyubatse cyane rwose giteye ubwoba batawuzwa n'inzira nyine zo gushikamo. Yesuwa mugabo nyine yiteguye kurwana n'uko yamaze kuba yarateguye kandi yiteguye. Amen amen. Arangije wageze hafi Yeriko. Haleluya. Abo marayika afise inkota ikarishe. Abo umugabo kwanza yazwe mu marayika umugabo yamutera ubwoba bwasuba amubaza ibibazo bitibero ko natwe cyangwa hasi bacu ko niko nagwana. Imana ishimwe cyane ikigira kimwe. Haleluya. Imana kumwe nawe isashimwe cyane. Marayika Yesuwa atoya jewe sinu wasbanti inshinga nzanyika mu zuhora uri mugabo shiriko zuhora. Haleluya. Kawiki kimwe umwanya kurangiriza hejuru imbaraga zawe hari izindi mbaraga ukabona zikoze z'Igihugu zisinkomeza ziwawe. Umwitwa Yesuwa hari ukuntu yaramye kurwana azi ko ashobora kurwana Yesuwa muga asanga hari undi bushobozi buje umurengeye. Haleluya. Uvuye mu ijuru uje kumushigikira ndavuze ngo hari ubushobozi buje gushika vuye mu ijuru. Imana ishimwe cyane kandi weretse Imana ishobora kuba hari ubushobozi wowe utabona mugabo uje gushigikira uvuye mu ijuru. Yesuwa arazi muri wenyine ariko azabona umugabo afise inkota ikarishe. Haleluya. Yesuwa yatuma umumarayika atiramubaza ati nkora iki none gabo usabye wanje. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Yesuwa bwacyo gukora ngo kuri inkweto ziwe kuwaharara ahagaze ahera. Abajya muri nabaye kuri Mose nawe kugana n'Imana cyo kuri inkweto kandi nuko Yesuwa nawe ruguru yaje gukebuka Abisirayeli babasha kwa kabiri kuko Mose yakira Abisirayeli isezerano Mose yari yarahawe. Yesuwa nawe arihabwe cy'umuganda n'Imana mu bushobozi kandi yabwiye kugira ngo agasuzuguro bimubahishe nko kubahishe Mose imushimwe mu byo gukeba kandi bwa nawe. Yesu ashimwe cyane rwose. Haleluya. Yesuwa nezerwa nkabwira ikintu kimwe Imana igendana nawe. Haleluya. Wowe wizeye hari ubushobozi bwenge bw'iwawe buri hejuru bw'Imana uje gukora nawe kino gitondo umunsi we wizeye ijambo. Uwo marayika wasubuti karishe iyo nkota n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Hafi Yeriko hari magasi nkota karishe umve kubwira ikintu kimwe Yeriko imbere yawe ubushobozi bw'umwiza imbere yawe buri munsi ubushobozi bw'Imana. Hari inkota karishe iteguye kurwanira hari inkota karishe iteguye kurwanya abasi bawe. Yesu ashimwe cyane rwose. Biratubwira ngo abantu b'i Yeriko bari bagize ubwoba baheze umushitsi ngo nta muntu yarengana nta n'uwasohoka ku gutinya Abisirayeli kuko ibatinya Abisirayeli yuko Imana yabateye ubwoba. Imana iteye ubwoba bansi bawe kino gitondo. Haleluya. Ntawe ntugire ubwoba kubera ko Imana irateye ubwoba bansi bawe. Wewe ubona ukwezi ukwari hari ikirere kiri kurwanira ucumva rino jambo. Hari ubushobozi buregeze iri jambo. Hari imbaraga z'iri jambo ziri jambo ry'Imana utabona zimwe zirarwanira ucumviriza gira ukwizera. Haleluya. Yesu barakiza kandi Yesu ni muzima.
Amen. Yesu yaje muri cyo mwanya yeri kwatera ubwoba Yesu wafukama mwitsi kintu kimwe kesha abamarayika bibera ko fukamira ariko Yesu Kristo yamyibo yaje haleluya mu isano rya kera yaje marika uhoraho kabana abantu b'Isirayeli Yesu wamufukamira Imana ishimwe cyane rwose yari Yesu aje muri ujya buryo haleluya aramufukamira agwa arabagwanira abireka batera ubwoba Yesu ashimwe cyane hafi yawe wenda uri kumwe n'ufise inkota karishe mu ijambo ry'Imana ikora kugwanira kiri bitono ciza ubuntu bw'Imana kuziva nawe bwira kwizera kandi bwira gushira amanga haleluya biri byose bikurira mu kwizera iyo wizeye ijambo ry'Imana gutabara Yesu afata nta kindi undi gukore reka nce bugufi haleluya nawe bwira guca bugufi bwira kwihana bwira kwitunganya Imana igenda n'abantu bahima bayubaha Yesu ashimwe cyane Yesu wari umuntu azigwana cyane rwose kandi nkumize by'urugamba mugabo mureka arumuyobozi waraho akirafukama akuri mutuziwe haleluya Imana iravuga nawe uciye bugufi Imana ivugana nawe haleluya haleluya urukundo ufite inkoto karishe mwumvire bizogenda neza Imana ishimwe cyane gose yereko nigutera ubwoba yereke imbere yawe irasambuka mu izina rya Yesu Kristo mwana kw'Imana nzima numva umunezero mbere no jambo ubushobozi butaguruka munyurukira kubwira amajambo y'Imana haleluya kw'Imana iri gutabare Yesu ashimwe cyane ibwira amajambo akomeye Yesuwa atimviriza ngo uyu munsi ngabuye Yeriko maboko yawe n'umwami waho n'abahetsi baho bibishirira mve mubwira ikintu kimwe uruko uranyumviza ugera kirafise umwami uyigerageza gucara imbere yawe kirafise umwami yarakirongoye uriste n'abadayimoni abahetsi baho bishirira arahari ariko hejuru haleluya ya Satani hejuru abaruzi hari imbaraga z'Imana hari Imana ivuganye nawe Yosuwa nawe uri Yosuwa umuryango wawe uri Yosuwa mu kazi kawe uri Yosuwa w'abana bawe Yosuwa ari umurongozi w'Abisirayeli agomba kubashikana i Kanani hari ahantu ugomba gushikana urugo rwawe hari ugomba gushikana ubuzima bwawe hari ahantu ugomba gushikana abatoyi bawe hari ahantu ugomba gushikana ababyeyi bawe haromboshikana abantu ukoresha umuntu wese ariko urafise ahantu uri Yosuwa urongoye urafise ibintu urongoye kanaka ugomba gushikanwa abantu haleluya ndakuje gutangariza ngo Yesu ashimwe cyane ubuzima bwawe bwire kubaha Imana hafi uri kumwe n'ufise inkota ikarishe birakumubaha Yesu ashimwe cyane rwose yereka iteye ubwoba abahezi bishirira aragabura amaboko yawe amen 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 Imana ishimwe cyane rwose ibintu bigenda neza haleluya marika abwira Yosuwa izo gukora ati muzo mazunguruka iminsi ndwi hanyuma mubwire kuno muzimzambe iminsi musenze haleluya muri zo madoce cyatumbereye wafate Imana ishimwe cyane rwose ikabwira ikintu kimwe iriko ntambaraga ifise hejuru imbaraga zihoraho ndagutangarije haleluya ndagutera ukwizera umve neza haleluya umwijambo kandi urigumye urishikire urigumbatire uricakire haleluya ndabomora Yeriko nawe utabagwe indani ya Yeriko hari umugisha wawe indani ya Yeriko Yesu wasezeraniwe cyari gucikana nibinjiye haleluya reka kwibutse ko bugira Kanani hari intambara ziberayo amen ugaragwari gusuza n'inzara ingore ku Kanani guca amasezerano ariko hari intambara ziberayo kubera yuko hari abami baba bariyo adashaka kuvayo ariko Imana amaze kuvuga gushika Kanani urashikayo yavuye gushika Kanani igumbara dukunisha abami bi Kanani haleluya kwanesha nawe ukagira iki ukamubucawe yuko Imana yamaze kubabirukana Imana yuko mu bugaragwa ikuri ijambo kubanye Kanani Imana yuko mu bugaragwa ikuri ijambo kubahiti n'abahewi haleluya kariha wewe Yesu ashimwe cyane ikazi kigwanira igacinzira Mareka araza arigwanirira imbaraga Yosuwa imbaraga zawe nizike ariko imbaraga z'Imana zigendana nawe zigwanire Yesu ashimwe cyane rwose haleluya sengira mu bushobozi senga wizeye haleluya inde wizeye ari ubushobozi uri hejuru yawe uciye bugufi haleluya ubushobozi bw'Imana gukora nawe Yosuwa aca bugufi ubushobozi bw'Imana kugendana nawe Imana ivuga nawe kwibugabo y'abahizi baho bishirira ndetse n'umwami w'Yeriko Yeriko ntagifise ijambo amen kigaragaza uri gifise ijambo zawe byaza guteye ko uri gifise ijambo Imana byatse ijambo haleluya Imana yatse ijambo abansi bawe Imana yatse ijambo byaje guteye ubwoba Imana yatse ijambo byaje guhagarika umutima Imana yaciye gutu abansi bawe wabari biriko bari bagize ubwoba nta warengerembo nta wazimbere kubera yuko bari bagize bati ubwoba n'uhoraho mubwire n'ibitondo bwira ukwizera kw'Imana mwisimwe mu yaterwa abansi bawe bakira umunezero haleluya bakirishimwe haleluya cubero jambo yatangaje umunezero umutima wawe haje guteye ubwoba bari kurarira urahindukira
unezerwe Imana yawe. Haleluya. Kuri kunezerewe ni mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana ikora banezerewe indani Imana umunezero mu izina rya Yesu. Haleluya. Kwizera Imana kumwe nawe, ubuntu bw'Imana amaro y'Imana abane nawe. Haleluya. Ntuge ucikintege, ntugere kwiyebura, ntugere kunanirwa, ahubwo uhimbaza Imana mu muhande rwawe. Ubuntu bw'Imana imwishyura kumana ibane kuri gitondo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima wo muri kumwe azimutikarishe iyo nkota. Haleluya. Yo gutemagura abarozi, iyo nkota yo gutemagura no guterwa, ariko iyo nkota ni ijambo ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana buri mu ijambo ryayo. Hari ubushobozi berekeza ijambo ry'Imana, ubwizere ubuntu bw'Imana kuzaba nawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Baraheza cyane rwose byari misizi Imana biza amata umunsi Rwanda mu buzima bwawe, bakira intsinzi bahera mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.